Vukova reforma srpskog jezika i pisma. Od ideje do potpunog ostvarenja. Osim osnovne pismenosti koju je Vuk stekao u detinjstvu u ranoj mladosti, životne okolnosti sprečile su ga da stekne ozbiljnije obrazovanje kroz tada dostupno redovno školovanje. Učio je od obrazovanih ljudi sa kojima se sretao, sa kojima je razgovarao i čije je dela čitao. Prirodno talentovan za govor i sa urođenim osjećajem za jezik kojim se služi narod, oberučke je 1810. godine prihvatio Mrkaljeve ideje o reformi tadašnje ćirilice i njenom prilagođavanju osobinama srpskog jezika. Nije, međutim, imao ni znanja ni jezičkog materijala da u tom periodu započne reformu jezika i pravopisa. Tek na podsticaj Jerneja Kopitara, cenzora slovenskih knjiga u Austriji, koga je upoznao pošto se posle sloma Karađorđeve Srbije sklonio u Beč, počeo je da reformu jezika i pravopisa ostvaruje kroz dela koje je objavljivao. Uz Kopitarevu pomoć i savete, Vuk je počeo sa sakupljanjem narodnih pesama i sa radom na gramatici srpskog narodnog govora. Godine 1814. je u Beču objavio prvu zbirku narodnih pesama koju je nazvao Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica. Iste godine je Vuk objavio pismenicu srpskoga jezika po govoru prostoga naroda napisanu, prvu gramatiku srpskog jezika na narodnom govoru. Dela su štampana Mrkaljevom azbukom. Osnovna vrednost pismenice je bilo njeno radikalno uprošćavanje azbuke i pravopisa. Vuk je u njoj primenio Adelungov princip piši kao što govoriš, a čitaj kako je napisano. Raniji pokušaji, poput Save Mrkalja, su bili nesistematski i neuspeli. Vuk je smatrao da svaki glas treba da ima samo jedno slovo, pa iz dotadašnje azbuke izbacio sva nepotrebna slova koja su se pisala, iako nisu imala svojih glasova. Stara slova je podržavala Srpska pravoslavna crkva, koja je u njima videla neku vrstu veze kulture i pismenosti sa religijom. Vuk je stvorio nove znake tako što je pojedina slova stopio sa tankim poluglasom. L plus poluglas stvorio je lj, n plus poluglas stvorio je nj. Izgled slova đ prihvatio je od Lukijana Mušickog. Dž je uzeo iz nekih starih rumunskih rukopisa, a ć iz starih srpskih rukopisa. Uzimanje slova j iz latinice su mu njegovi protivnici iz crkvenih krugova pripisivali kao najteži greh, uz optužbe da radi na pokatoličavanju srpskog naroda. Iz staroslovenske azbuke Vuk je zadržao sledeća 24 slova. Njima je dodao jedno iz latinične abecede i 5 novih. Lj, nj, ć, đ, dž. A izbacio je sva slova koja su bila suvišna i za koja nije bilo glasova u srpskom jeziku. Dakle, slova j, lj, nj, ć, đ i dž su 6 novih slova koje je Vuk dodao u azbuku. Tako je stvorio savršenu azbuku u kojoj svakom glasu odgovara po jedno slovo, 30 slova za 30 glasova. 1818. godine objavljuje srpski rječnik sa preko 26.000 reči, uglavnom iz svog kraja. Najznačajniji događaj u istoriji srpske kulture je upravo objavljivanje ovog rječnika i to zbog sledećih razloga. Srpski rječnik je prvo delo štampano Vukovom ćirilicom koju i danas upotrebljavamo. Srpski rječnik je prvo delo u kojem je ostvarena Vukova pravopisna reforma. Uz srpski rječnik štampana je i prva gramatika srpskog modernog jezika. I konačno, u predgovoru srpskog rječnika iz 1818. godine dokazano je da osnova književnog jezika može biti samo narodni jezik.
Vuku je u pripremi za štampu i objavljivanju prvog srpskog rječnika pomagao Jernej Kopitar, koji je reči preveo na nemački i latinski jezik. Od crkvenih vlasti i učenih ljudi u Srbiji dočekan je sa ogorčenjem i nikada nije prihvaćen zbog ijekavskog izgovora, upotrebe narodnog jezika, slova J koje je Vuk preuzeo iz latinice i nepristojnih reči koje je Vuk uneo u rječnik. 1823. godine objavljuje 3 knjige srpskih narodnih pjesama. 1836. godine objavljuje srpske narodne poslovice i počinje pisati glas H, čime uobličava slovni sistem od 30 glasova. 1839. godine uvodi pravilo da se glasovi T i D u ijekavskom izgovoru ne jotuju na početku reči, čime je dovršio jezičku i pravopisnu reformu. I sam Vuk je do te godine pisao ćerati ili djevojka. Od te godine pravilno je isključivo tjerati i djevojka. 1847. godine praktično su pobedile Vukove ideje. Te godine Branko Radičević je objavio pesme. Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac. Vuk Karadžić objavio je prevod Novog zavjeta, a Đura Daničić Rat za srpski jezik i pravopis. Objavljivanje ovih dela dokaz je da se narodnim jezikom mogu pisati poezija, misaona i religiozna dela, kao i naučne rasprave i da jezik orača i pastira može biti književni jezik. 1850. godine postignut je književni dogovor u Beču, Bečki književni dogovor. Glavni rezultati Bečkog dogovora su da književno narečje bude južno narečje, odnosno štokavsko narečje, i to ijekavskog izgovora, zato što najviše naroda tako govori. 1852. godine objavljeno je drugo izdanje srpskog rječnika sa preko 47.000 reči. Vukov saradnik u izradi drugog izdanja srpskog rječnika bio je Đura Daničić. 1868. godine, 4 godine posle Vukove smrti, zvanično su prihvaćeni njegov jezik i pravopis u Srbiji.